aduga magi show design jima smile lock adagi maning put hagar ma sida alo design je dung ting yamna phajai ko ano bolo wadani sida page Hello Mayam, I'm Mahindra Mayam Uttaram Nokchari. Ngasi Mayam gi mangda ubiriba si akhoi gi ano inong noba Mahindra gi XUV300 ki anoba variant ni TurboSport TGDI haiba variant ni sidai du uri se. Aro sidai da ayamba cosmetic changes ti kaya kana leite adubu sidai da mechanical mechanism changes ta khara lei gani. Aro sidai da lei je ai mayam da point tor ga mayam dun haijar ke. Gari gi side ki profile jima sumana lei. Machuze sije akhoi gi yengbada golden demand ba doi taw sije akhoi gi bronze color haina khangnei ko golden din ate aduga maningi view si mayam du charke maningi view je sumana leigani ar sije da khangba Yaba Details Khudingmak magi kari ahong lei haibado video je punna mayam ama toina khangminasi mayam ha mada mamangi profile da ni minasi mamangi profile je sumana leigani ar sije da mamangi profile da leiri je akhoina Hama notice to matamda Hannagi standard variant dagi lakwa matamda sidai da akhoi red SN ama sidai da piri ko angang bajina akhoi gi yaninge sidai da indicator je akhoi gi sporty oiba amasung sidai da henna power phangba haiba tare adugi design dani sidai lai je arga mayai da sidai da magi anoba Mahindra gi logo anoba sidai da leire arga magi grill jima piano black finish da lai aduga makha da su sidai da red SN atane sidai da piri se aduga makha da skid plate am piri aduga headline om da lakwa matamda magi DRL je aduga matik fazabani gari jina lamna thok matamda jo khoina yam lamna ubada jo aduga matik attractive way mayamna su khangbiram gani aduga magi headlight ta lakwa matamda halogen projector headlight sidai da low beam leire aduga sidai da akhoi gi normal halogen reflector da high beam leire aduga sidai da halogen gi indicator leire aru si makha da lakwa matamda Sigi size sima akhoi piano black finish na finishing oiraga sidai da makha da akhoi gi normal halogen bulb ki fog lamp sidai da piri ko aduga safety matang lakwa matamda mamang da front pankhi sensor sidai da piri sini mamang gi akhoina khangba yaba hai taragadi aduga side lom lakwa mata sigi cycle cladding jima jana dum pibire aduga sidai da lei se akhoi gi magi TurboSport variant da TGDI wana lai Hannagi Lamba ngasai fuel injection gi system do akhoi gi MPFI gi system da lakpani adubu siji akhoi gi gasoline direct injection haibani sidai da TGDI je sidai da henna power henna hengalan ba haiba tare adu akhoi engine gi spec tu mai makha ta na laksage aduga sidai da side ta lakuma tamda magi tire alloy wheel se 16 inch ki alloy wheel ne hana akhoi na ihan hana XUV300 ta ubgeba alloy dudi 17 inch ki lakpani adubu redesign ju tawi alloy je akhoi hana gi du la mana de sidai da khara khena ba leigani aduga magi tire pa jami am yengminachi 205/65 R16 sidai da magi tire size sumai leigani magi alloy gi design je adugi matik fazai aduga uriba gari si W8 variant ni aduga W8 variant da optional dual tone color ni on top of the line variant ni sidai da uri se aduga side lom dagi sida akuma tamda mathakta roof rail ama pibire aduga sidai da antenna am pire sarpin antenna waide rear spoiler sidai da pire adagi high mounted stop lamp sidai da defogger rear wiper adagi sidai da anoba Mahindra gi logo sidai da pire ara sidai da W8 ki magi variant gi sidai da leire adu magi machu je angang ba color da ni piri je aduga XUV300 ki beijing sidai leire sidai da leire je LED tail lamp ni maning je sumai leigani aduga maning da safety ki matang da lakwa matamda parking sensor ani yauri adama maning da akhoi gi silver finish ki skid plate amsu hapiri aduga stage da lakwa matamda rear parking camera jo sidai da piri aduga akhoi na boot sa hangat ki hai targadi manung da batanam yawi sumai namaga sumai na hayakani maning gi boot space se yam kana chawbudi oite magi competitor sai batare yena ko matamda adu magi maning gi cabin gi space de adugi matik yamna comfortable oina famba yabi kudong chaba dum lei sidai da magi spare tire su yauri ko
sida yam fazana organize tawna sida hape maya magi engine ni mena se magi engine je hanazu magi standard variant la is akoi gi 1.2 liter gi turbocharged petrol ni aduga hanagi duna ngasai gi akoi gi MPFI to injection gi system da lakpani aduga hoju ji lai bajina akoi gi TGDI hariba injection gi system je sumaina lakpani aduga hanadagi power je hoju ji magi engine jina maximum power producer je akoi gi 130 PS produce tawi aduga magi torque sina akoi gi 230 Newton meter of torque produce tawi aduduna adugi mati power hengat pa heli ai test drive tawgo I Mayam da kamaina tawge habdo I Mayam da khangan jarke stage lei magi engine gi insulation anjima stage piri 3 cylinder engine ni stage lei se aduga manungi ju I Mayam da ucharke mesanga gi minasi akoi chrome door handle oide stage da akoi body color gi door handle ni repair sensor ma yawre ko piri adu manung sanga jima manung da dashboard ki view je sumana lei Hannagi standard variant da lakpade di akoi gi machu je beige color da haiba tare adudai du da lakpani adu bu si henna sporty wenen da min damakta ngasai gi sidai da akoi gi full black interior color da sidai da lai sidai door da lakpa matam da sidai da Twitter ani yawi adagi speaker mani ni mamangi da sidai speaker am laire asom da speaker ni adagi maningi road da speaker ani ni pulam na mari aduga Twitter ani mane side side ko aro sidai da akoi gi magi door gi handle jima akoi chrome finish ta sidai da pibire all 4 door power window control gi sidai da leire aduga sidai da akoi ORVM control sidai da leire ko adjustable aduga sidai da akoi central locking lock unlock sidai da piri aduga water bottle holder je sidai da magi space piri je 1 liter gi sidai half yare sidai da space mazam ju sidai da piri sidai da half yare aduga makha da pedal da lakuma tam da henna sporty oina namgi damakta asagi sidai da metal pedal sidai da piri ko sini piri je aduga height ki adjust ki matang da seat height ki adjust ki matang da akoi gi manually loira mak piri sidai da height adjust tawna ba adagi sidai da incline amsung decline tawna ba akoi gi set tawna ba gi sidai da piri aduga magi seat sima akoi gi leatherette ki seat ni piri je smile lei all black color da ni sidai piri je man manung ni sanga yemina je manung gi dashboard ki view je smile lai gani aduga magi steering rom da lakuma tam da akoi gi leatherette steering ni stage speed je aduga sidai da Mahindra gi logo leire adi side ta silver finish ade sidai da steering mounted control sidai da piri ko sida left hand side ta ngasai gi audio mounted control leire sidai da ko voice call ope are adagi volume up down sidai da mute tawna ba adagi mode sidai da piri aduga right hand side ta sidai da ko gi cruise control gi sidai da piri ko adagi akoi voice command sidai da piri aduga Sigi nakalom da muk lakuma tam da sidai button khar yawi sidai kai kai yawge hakan da sidai traction control on off ki pire adagi engine idle start stop ki sidai da pire akoina traffic ta kana tobu kana masam tan da engine je off toraba aduga akoina muk class ta matam da masam tan da amu gari je start torna ki damak tani adai sidai mamangi parking sensor ki on off ki leire aduga sidai headlight leveler sidai piri ko aduga AC vent sima smile lai aduga side se akoi pick tak na silver finish ta piri aduga piaro black finish ta sidai yari ko smile lai gi somda lakum da si soft touch ni so swai da soft touch pi bai dakar oi de sidane men on akoi ngi khut arm je thambagi dakar do gi matung ni sidai da pi be je yamna ngai je adagi safety gi lakum matam da airbag taruk ni sidai pi re je side ta ko adagi side ki curtain ju sidai pi re adagi maning de ju pull up na 6 airbag ni sidai pi re je adagi mathak ta sunset sima vanity mirror yaug de som side ta vanity mirror yawi ko sidai lem amusung pi re masam auto ni aduga kwaidagi mayam na pamna ba kwaidagi feature hai taragadi sunroof sidai da sunroof pi ko sidai da taraga sunroof hang dokani sidai da 7 inch ki touchscreen infotainment system ni sidai da support to je Apple CarPlay amasung Android to support tawi hanagi ahoma kemta leite aduga magi climate control jima dual zone climate control ni driver amasung ko driver ki apama temperature do set taruga sidai da akoina dum cooling gi system or heating gi so mane tawba yagani left hand side ta akoi gi wiper control yaure wiper control je akoi gi rain sensing wiper ni sidai yaure se aduga right side ta headlight control sidai da pi ko automatic headlight ni sidai da pi je aduga instrument cluster lakwa matam instrument cluster sumana laigani tire pressure monitoring system je yawe adagi sidai loima cruise control sidai yaure ko aduga ma safety da lakwa matam da ABS plus EBD ni ko sidai da pi je adagi som side ta lakwa matam da sidai storage ma sam pi ri adagi sidai da glove box ama sidai pi ri storage adugi matik yamna chawre amanung deep oi ko
mirror da lakma matamda auto dimming IRBM ne sidai de pirise adugi mati kanai ko maningi road amuk changa mayam punna muk yemina sime maningi road se maya lagine ai maya sa haizer sidai de speaker ani maning de speaker ani ni som side amane right amane left amane sidai water bottle holder amazu pire manung ni sang se ada maning da lakma matamda akhoi gi armrest se akhoi gi adjustable armrest ahum sidai de pire ko se leather stitch ngatani sidai de pire se aruga sidai da akhoi center gi armrest pire te maning gi space se adugi matik yamna lay haiba tare aigi keno se HC57 ni aduga mamangi driver seat ase aigi height ki matungina ai adjust tawjarabani aruga maning dagi mamangi dashboard ki view ji ma ai mayam do jage dashboard ki view je sumaina laigani kaisu changes laite only color dani changes lai se maya da mi phamba gi ju yam comfortable hoina phamba yagani haidi magi maning gi space adugi matik yamna lai aduga boot lom da kiting picture ba hai tare boot space te ko adumai lai aduga sidai da maya da khoi gi armrest pire jerang yaw tok pe adre aduga 60-40 split ki option ju sidai da pire reading le mama da yaw halogen normal bulb ni aduga sidai da side ki grab handle ma sidai da pire akoi side ki seat belt ju adjust taw bu yai mana ko mai lai gani sini yam thudu ko keno lai te Hannagi standard variant jagi thoina akoi gi ahong ba kya lai te ha ba tare mai lai gani me मैं हौजिक टेस्ट ड्राइव तौजगे अदुगा गाड़ी की इंजिन की परफॉर्मेंस से कमायना तौगे है तो मैं आपने गियर से अदुगी मैटिक यामना स्लिक वे याम अदगी क्लच से जो याम लाइट वे थौबुदि याम नुंगाय अदुगा मागी पावर से दी अखोई की स्टैंडर्ड वेरिएंट है बता रहे अदुदगी तंग हेगा पॉइंट 20 रोम दे हेगा परेना अदुगी मति यामना अदुगा मागी पावर से 1800 rpm या दगी अखोइना यौरे यौबदे अदु वन सक्तंग अदु यौगी तारगदी गाड़ी से अदुम आबो पुश तौबे याय अदु रेड लाइन लो अदुगी ममांगी बोनेट सिमजु याम फजना अदुम वी अखोई की कॉम्पैक्ट sub 4 meter की SUV दा ख्वाइदगी powerful engine ओइबा तारगदी अखोइ हजि थोगी वनेदी Mahindra की XUV300 सिने हाइबा तारे मैम 300 जो हाइने हजि ख्वाइ वनेदी माना अदुगी मतिक यामना powerful ओइबा engine हाइबा दो ख्वाइ दि हाइबा यार दिदा कोइना turbo leg अदुदा कन लैते सामचिनुवाय मागी इंजिन जे 1.5 डीजल इंजिन दम लई अदगी 1.2 हानगी दम टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजिन दनी अदुगा हानगी दने MP-FI द तौबनी अदुगा हौजिकी इंजेक्शन सिस्टम जना हौजिना TGDI दनी लईजे अदुदुना हानदगी येंगदी हाइदी एक्सपेक्टेशन जे fuel economy जे ngasa fuel claim जे किलोमीटर पर लीटर जे हेना अंदरगदा खमनी अदुगु हेना हेंगले हाइबा तारे हाना पी बेसांग जे 16 मया दनी साउदुबा हौजिक से 18 मया दन पीरी पावर जो हेना लहेनबा अदगी fuel economy जो हेना पीबा अदगी मतिक फाइ युटन लो गई यंग सके बाकी स्टीयरिंग से कमाई तो गया जो स्टीयरिंग फीडबैक से दुनु माय अदगी मागी ट्रांसमिशन ऑप्शन जना 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन नि आई सिदा करिगुमता मैमदा हाइजगे मदुदी अखोइगी टर्बो इंजिन दा लाखो मतमदा समना हाबदा अखोइगी Hyundai की वेन्यू मोइगी एन लाइन लाखो मतमसिदा अखोइगी केनो तोइ मोइदि अयामबा अखोइगी ऑटोमेटिक DCT दा वना लाई अदुगा इवन Kia की Sonata जु DCT दा लाई अदुगु सिदा XUV300 सिदा कमाइ तोय कांदा पावर जे हेना अखोइगी TurboSport दा पिरागा जु मोइ ऑटोमेटिक दा सिदा पीदे सिदा मैनुअल दा पी अदुना ngसागी टर्बो की मागी पावर दुमा अखोइना सिदा फंगे हाइबा तारे मैनुअल ट्रांसमिशन जो ओइबनिना अखोइना पामबद पोट दुम फंगेबको अदो ऑटोमेटिक दादी अखोइना कितंग लैरगसु खरा मागी पंच वाटपनि खंगदे अदुम खरा ले अदु सिदादी अदुगी मतिक मैनुअल दो ओइबनिना अखोइना इवन लेखपदा स्वाय तौगा पानवा तमदा अदुगी मतिक यानो नो सिगी इंजिन सिदे कनागे दमक्तनो हाइ तारगदी हेना मयाम जे साम याम enthusiast ओइबा अदुगी मथक्ता हेना पावर पाम हाइबा तारे अदगी अखोइगी थौ मतमदसु
ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯨꯝꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯦꯜ ꯑꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯒꯥꯏꯁ